Nav û paşnav ayla orak bi nasnav bengî mûş cih û dîroka ji dayîkbûyînê heftî û şeş mûş navê dayîkê Emîne navê bav Kazım cih û dîroka şehadetê dehê hezîranê min biç 2016. Di hemû xewn û xeyalên ku di xaka Kurdistanê de xwedî çavkaniyekî mezin li dora civak û cîhanê daye der. Ji bona mirov van çavkaniya carek din ji dîrokê re bide hizrandin, em ê qala serpêhatiyên çîrokên ku di dilê axê de hatiye çandin. Em ê ji roja îro re vebêjin dema ku mirov serpêhatiya şervantiya jin di nava serkeftina şoreşê de dibêje û tîne ziman, bêguman gelek fikir û zanist tên xwestin. Lê vê di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de dibin rengê azadiyê de û gelan hatiye teysandin. Ev di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de bi rengê azadiya gelan hatiye teysandin. Bi dengê jina berxwedêr hatiye nivîsandin. Ji qîra welatê îsa ve hatiye destpêkirin. Ev hişt ku deng û rengê cîhanê carek din mîna xwe vegerê. Vê carê em ê çîroka keça rojê mîna welatê xwe ku di jiyanê de diçûrisî keça rengbedew bengî mûş ji we re vebêjin. Navên Berçemarîn yani ez destpêkê dixwazim qala Şehîdbengîn bikin. Mesela Şehîdbengîn cephe komutana me bû ama ez bêjim destpêkê seknawê însan bi rastî me dema seknawê dimezet kir bi xwe bandor dibû. Çünkü sekneka wisa li serê bû ki însan bi rastî hem hêz hem wisa moral coş digirt. Yani Şehîdbengîn yani uslubekî wisa dema yani dema însan rastî hebûne ew min uslubekî wisa pere daxivê kî ew însan yani wisa her dixwast pere bax ve her dixwast mesela di jiyanê de wisa bi rastî yani tev bigere. Wisa hep hêz digirt, bi coş bû, bi moral bû. Wisa sekneka xurt serê bû. Yani tu carî mesela ne şexsê hevalê jin de ne şexsê hevalê xurt de bû. Firq û cîdetî asla nedixiste navberê. Yani demek ki masîkî piçî jî bikirine pir heş ser de çû ama uslubekî bi rastî jî çêkirî. Bi uslubekî ku însan bi rastî jî wisa bidane fehm kirin. Hani insan her dixwast lê meyze bike û wê teqîb bike û her dixwast gorî wê bi tevgere. Çünkü Şehîdbengîn çiqa jî yani bi ziman bin ser ziman jî nayê gotin. Çünkü nizam Şehîdbengîn yani firqa wê hevala nexwazim navberê têxin navê tabii ki ama Şehîdbengîn nizam pir cuda bû. Çünkü hem şerê xwe de hem taybetmendiyê xwe de hem wisa sekna xwe de bi rastî her însanê bandor dikir. Hani Şehîdbengîn hani çiqa jî şexsê xwe de ez bêjim hani dema ez qala wê jî dikim bi rastî wisa ez dil de değişîm. Çünkü dema min şehadeta wêsa kir û min got Şehîdbengîn çawa şehîd dikeve. Min destpêkê min bawer nekir. Min heya dimekî hejî bi rastî bi xwe ve nehatim. Min bawer nedikir min got Şehîdbengîn şehîd nakeve. Hem şerê xwe de xurt bû hem jî wisa hevala wisa alîkar dibû ki yani insan hani her dixwast keleka wê be. Şexs ez bêjim mesela demek mesela şexsê hevalê xurt de bêjî hevalê jin de bêj demek ki masîkî dî her dixwast çû bara bax ve. Yani wisa li ködê ve jî. Hani mînaxekî herî piçûk mesela hevalekî wisa zorlamat bû ew li köderê bûna ama li köderê bûna bira bûna dema saet dikir mesela her tekmilê hevala digirt nûk her şerî hevalê çi dema saet kir hevalekî zorlama bû köderê bûna daha da pere daxivî. Sir ji ne ku zorlamê xwe bavê sir ji ne ku yani dikebe alîkarî bidek. Min axîna manose naskirina min ji Şehîdbengîn Dîrenmûş 2016 bû. Rastî ev heval esa nû çiya hatibû. Yani piştî Şehîdbengî wisa bi çim ha ez zaketim. Şehîdbengîn carekê min de min vedît min temer vedît. Rastî jî Şehîdbengîn yani wisa kesetekî çawa destpêkê yani müzakere min ji vê hevalayê re wisa nêzkatî min li vê hevalayê re
چه داتی اسمه کرد که هوا کس سرته یعنی کس نت کامپیرا باخ یا موسا اشک یعنی وسا زیده وسا نقاش یعنی زمین نیم بو ما دمیرا پشت که وسا مواز شد بنگی مناس کرد راسته جد ها وسا نقاش ما هفرت چی بود ها وسا کسی تاول مناس کرد جانه دا شد بنگین صحه سرگاتی وسا ما بو هولك زحف كابن بو سرقتير سجلك ما بو قالك تجي قلت بو راسجي والله داي بيشنكتي خاي جاني دا دواري سا حوالتي خدا راسجي برد ملي سا باندور دهات مينا قرتن همو هواجي راسجي بشتي شادتا شيد بنگين اتكيك سا نانورمان هم سر من دعوا كرن هم سر قوات گشكي دعوا كرن راسجي شادتا شيد بنگين شبو ما نقول واي بو يبالكو هفلك او قاس كافنا سرقتير جي ما بو قال لك مينار كي بس جاني هم روف كانه بده جاني دا شيد بنگين جاني خدا واري حوالتي دواري يعني ندقو مثلا افزاروك اف بعمري بتشوك اف عمري صاب ابا يعني تمام تمام وجوب بلا بير نقاشتك بير دادستان يعني زاروك بلا جي ختيار بعمري مازن بيجي يعني اول بير نقاشت كر يعني اف زمين وصا باولار نقاش بكي برسبكتيفي وصاب جدا بدي اولا يعني اف زمين بهوال ده هبو يبجي دي بير ملي خد صدهات مينا قرتن شيد بنگين 10,016 سما والناسكر حتى طابور ما وصبر كان بتشن حمله من بيجي وصهات مر مرالك صار شيء كده راسشي مرالي ان مازن ضم وصبر كان بتشن حمله تولي حمله ببن شيد بنگي راسشي من ساجد بيجم يعني تو قمطان وكي واش شيد بنگي نيبو يعني راسشي فرماندار بو دكاسات خالد دواري جاني دواري شردا راسشي ميناك بو بإصرار در باسی من بجیبو ناول ندخل ويرك من بجي لبالي بإصرار خش بكو راسي دمي دسبيكي وحي حملات دسبيكي نبي حملة دوجي قال لك هذا صب مقايب دانجي قال لك هذا شيء كاتن ری هوال بنگی دمی کو دنگی زنگل شورشی دکهوه گوهوه بریار دده خو بگهینوی عشقی جبرکو ددل و چاوی بنگی ده حسکرنا ولاتکی هاتب و چاندن جبو خاکا خو ولات خو جواک و گلی خو هولدانکی مزن جبونا آزادی دده ری هوال بنگی دمی کو و جینا تیریجن آزادی دبینه هستین کو لدورا دل خو دگرینه مینا هستین برخدانه او دناوا چافکانیا جیانکی برومت ده دخوازه ببه روح اوینداریا شر و جیانک بواته هستین ولات پارێزی دزاروکاتیا خود فیر دبه هر کو دچه بنگی ددل خود جبونا ولاتکی آزاد مزن دبه ایدی او حسکرنا جیره دبه ارمانجک مزن کو دیاری ولات خود بکه جبر کو دزاروکاتیا خود به هستن تیر و تجی لسر ریکا آزادی و حسکرنا آخی تی مزن کرن شيت بنجن يعني ندخل يعني حوالي كليكاوي بصد ظلامه خود بفتسه چونكي يعني هاد خواست ويراكه هاد خواست وسا برا يعني بصد ضعيف نين به يعني اول بنجين مثلا چند بيفا حزنت كر دغو يعني طيبت جبوجين دغو مثلا از نكرم حزن بيفا نكرم حزنت كر دغو چه نابه دغو از نكرم يا دا چه يا دا از نزانم دغو بيفا گره طيبت جنك گو گره نینه سر زمانی خواه دوگو چی از لایقی نه حواله جی نه حواله خود گو از و پیوا تو جاری لایقی تو شورشگری که ناکم یعنی دوگو گره شورشگر گره هر چی خود دکار به دوگو گره سرکفتی به یعنی بن کفتنه اصلا قبول نکر دوگو شورشگر چه بن کفتنش خود قبول که دوگو از این قبول نکم دوگو گره اونجی قبول نکن دوگو اون بجنه من تانه سرکاتی بیسته دوگو گرون هرتم وسا ون هر حمله خدا هر جیانه خدا بسرکتی بن یعنی دوگو اگه کو انسان یک خوازه یعنی جبو
Kürdistan'ı eğer tuhaza gerçekten tişteki bikeyse gere destpeki diyane da serkeftin be. Hani diyane koda yani her visa serkefti tabi kere. Çünkü insan ki digu dama insan diyane da erge ko pisa behez, bejoş, be moral ya da be ök be digu tijari ser nakeve. Digu jöye ki digu gere militane PKK digu gere ticari bin ketne şuha kabul neke. Digu gere behez, bejoş, be moralli be. Yani digu çaca mesela morali havale ki diket. Düşü pera hanekat kir yani dama psa pir zolamaj bu. Çüper hanekat kir bu bukharat bu. Yani meze dike ku sa öke burası yani bukha bandor bu. Nizam txazım sadece yani jibu şehit bengi çıkajı bin çıtabin sertma çünkü hendike çünkü bu gotunu biditin nabe. Çünkü insan eğer txazır şehit bengin hani meze bkına gere bire bir perajem kına. Avegam çıkajı bin burası şahsi kadar bir çıkajı kala şehit bengin bikim burası sab pevemin ternakin. بإصراره وصافا شاهد بانجي دربسي حملة من بجيبه يعني ماندن أول بانجي من بجيب صار شهر وش بو يعني وصار ده دمك دريج نيم بو سي شهر وجا بو دمي هذا طبعا ما دربسي من بجيبه بجتي ما مرال خلاص كر وش دي أمي أم دربس من بجيبه شده شاهد بانجي شو شاهد بي أو سي هفال بون أو بيلقم تريمة بهافربو شاهد شيلان وجلات و گویی که اول بنگی بود، اول بنگی بخواشی بود که در باسی تابره که بیان سنگی بسکر که خدا بود پیش اما درید ما در باست بن تیز و قاس کردن حسی اول بهفرا شهید کبن شهید بنگی جی دا شهید کبه شهید شیلان شهید گل بهارجی هن در باسی خاصیت کن در همسا شهید کبن براسه جی یعنی شهید بنگی ساز دبیجین شاده تا شهید بنگی هم بجبو من بو گشکی قوت پس بو مگران هات يبقى قبلك صد هات حاسكر راسجي هر اللي خدم ميناق بني ما مرو تاني شخص تاواج شيد بنجي بني ساز ما مرو هيجي دقيق راسجي قالك تشك مرو تشتيك تايتمندية مثلا جانا بيك بيني هنا يعني Çünkü taybetmendiği valla bengi yani bize taybetmendiği pır hoşa bu. Rojeki azxazım birinde kame bejim rastiji yani rojeki visa yeki nisanı bu. مخواست ام بلی خم تنها ام بدمه ام آلای نو دهات آوکرن آلای نخواستم بچم من هنو آلای دهات آوکرن ام پنج تاقم گر هفدو بون بدمه مجی مگو نا پر تاقم ام مگو می بلی خم تنها مگو می صحنه کی بکن براستیجی ودمه شيء بنجي چی جمع بون ماشي مشو آگاهی دا مگو بس می حنه کی بکن يعني وي حناكي مكر يعني بني بشر ما قلت مده ولا بشرين يعني ما قلت مده ولا بشر ما بيجن أفضل نخوارنا أما هو حناك وساو أكبوكي الشيء بينين يعني أورد كنا مرمر جو وانا حناكي كن جو حناكي كمك معمول وها بقرا جو شو وساتكن يعني نظام يعني دما شيء بينين دات ما بسح وي حناكي كر جو هذا حتى في صد استخدام يسملم جو هذا بيشم جو يعني وحناكي كير جو كمك مقبول وهذا جو دما حناكي كيرش جو جراب بينجه هاوي هبه أجاكو بينجه نيبه جو حناك زوجنا نكرن وسا جو أشخاص بس سير برفكريم جو أجيب حناك جي بينجه أو بس سير فكريم يعني تلاقي خاصة بيجو أنسون دما من أكر من فهم كر من فهم كر هذا بيجي أصلا هر أخافتني خدا جي وسا دخواست مساج هبدمه يعني حناكي هذا بيجي براسي بس شو بيجم يعني بينجهوي تجيبه شو بيجم دما مثلا هر مرالي هذا دكات أما دمك مثلا سجل دهات جلمه هاد دهات جلمه مثلا ندخل مرالي ما بكذا سجنك ومرالي هذا أوكي مثلا جانا سترانة تقول سترانة كوي هبو ما نابرامن أما بس دما ستران دقو إنسان تخصص يقول دربك çünkü سترانة bile yani وسا شو بيجم هز ده ولا هز سهم إنسان هاد جيم جوش ومورال دقت مثلا جل ويجي هوال قلدر هبو يجي ذاتا بهفرة شيء بينجي ذاتا جبو شيء قلدر شيء كده
چی هول گلدار جی هول اگه پر گنج بو yani genç bu her çıkas mesela هول بنگی چی کدری مثلا هول گلدار جی hiç ne تخوازی قطبه دگو هول بنگی چی کدری گرز طرفم دگو çünkü از بیت نکارم سرم نه دگو از جی دیتر دگو نکارم سکرم دگو گر her گلتبه demê ku bengî berê xwe dide nava refên azadiyê tişta ku herî zêde dide girêdan hevaltî û rastiya jin e ji ber ku di nava civakê de gelek nakokî di serê wê de dibin girêk ew di nava rastiya jiyana şûreşgerî de dixwaze van girêkan veke û bi wateyekî tujî zanista rast di jiyana xwe de şênber bike. Hevrê bengî er ku berpirsyartiya welatekê girt ser milê xwe bi vê wesîleyê ve çeka rastiyê hilgirt û di heqîqetê de meşiya xwedî li nirxê gelê xwe derket bi van taybetmendî û helwestên têr û tujî bo nasnameyek ku bi sedan jin berê xwe bidin nava refên azadiyê. Bi van taybetmendiyê xwe yên mezin û hêja ji bona jiyanê bo nimûneya şûreşê gelek bîranîn bi wate li pey xwe hiştin ew jinekî her tim bi rûkeniya xwe dihate nasîn di nava hevreyên xwe de bi dilnizmiya xwe her tim gavek li pêş bû her tim ew di nava qada pratîkê de amade bû ew jina ku bi ket hatibû mezinkirin îro jî bi ket hatiye pejrandin. مثلا سکن دواری نسکاتی دواری حوالتی دابه پس جیوش بروفت کنه وسا میناکش خراب گره شاید بگم بروفت چخوا سر باغ فجیج تیر ناکش بگو راستی حواله که راستی پر جدا بود نه دم از نسکاتی حواله شاید بگی از برانه تین سازمان از بید لرزم راستی نظام بگو راستی شاید بگی با محمو حواله جدا بود yani kesetek per juda bu yani dema ta bazı sergati dikir bazı birane sergati wan dikir usa per sab bandoy bu rasiji yani san zaman mesela per aşyan kiri per usa galaktiş mesela şey gerti yani دما مساكر كو هدي جبدري شهيد كتنا براسي بصا شوقه كي مازن در باسكر مگو چواشي مگو من باورت كرم شخصا باورت كر شهيد بنگين شهيد كتبه çünkü مگو انساني بصا زودن دیتن yani insanı usta hep behez, bejoş, hani hem şehri khoda khort, nego zuzu geri şehit ne kerin. Şehit bengin beje gül der khona lapta çıkacı kho bilaptini bejeti evet suiqas bikrin khona laptini haya seri desekirin ama vanta خلاص bikrin disa ji mermi berdine ki disa khoblatne mermi berdine ki ve de şehit bengin hamaqit ki khoda beje çe da beje ko خلاص ki اجي باز دي خدا وجه سري وسا يعني انا زعما شركي يعني شريك براسي فداي شك خلاص بك مني بسبب بشتا خدا دخو دسبيك بشتا خدا دخو تبجي برا مني كي قال لنا كيفن چه خدا وجه سري دي باريز اما مني گشتي بشتا خدا دخو artık şehadetay مسساكر وسا شهيد كديه ama براسي شهيد بنگين هم شهر خدا هم جانا خدا هر خفتنه خدا جي براسي هم نظام انسان قربان durdu bu ya. Damaz qalavi iştkim براسي بسا eşe gidikşim. Çünkü havale بسا براسي hem havale ki kev hem جي بسا شهر خدا خورت باور ندكر. نگه havale بسا gere şehit ne kevin. نگه gere her yani jbu yani jbu me mago her havale بسا pevisin. Çünkü yani insan her xwaze yani ev ha kere kawab. Çünkü evvel bisa xurt düzünen ditin. Di dilê bengî de lênosek bêdawî ji jiyana wê re hatibû nivîsandin. Mirov demê ku li çavê wê meyze dikir welatekî azad
dihate bîra mirov demê ku mirov li bedewiya wê meyze dikir hemû eşqa jiyana xwe ji wir girtibû mîna demsalekî buharê ku bi sedan reng dida xwezayê bengî jî bi sedan gotin û peyv di kesayeta xwe de şênber kiribû û li wir dora jiyana xwe nirxandibû. Bi wêrektiyekî mezin cihê xwe di gelek pêngava de girt bi coş û moralekî mezin tevlî dibû. Ew di çeperan de di rastiya xwe de li hemberî celadan bê tirs bû. Mîna cesurekî di hemû çeperan de şerekî bi zanist dikir. Hevrê bengî ji bo ku rêhevalê xwe di çeperan de tenê nehêle dibe evîndarek ji evîndarên rizgarkirina min bicê. Mirov di nava vê lehiya xur de bê sekin û bê hedan de dibe sedema çîrokên wiha dibihîze û dixwaze vî hest û bi deng û bi sedan mîna wê re jiyan bike.